Philippite kyang apo lai khak bung khat chibai bung na apo le Timothy Chris Jesus sikha ten Philippi a ommi siang tho teng teng le heu tu te le upate kyang a hepi na le khamwan na ipa pathian le to pa Jesus Chris a ki pan na tung wa om hen Paul ki pa thu gen na no te ka hon the gi ge na a ka pathian kyang a ki pa thu ka gen hi navekwa ding a ki pak taka thum a ka hon nget sak na ting ai a nga anima sapen a pantu ni tan pha a tan chin hoi a nakitwa khom na ziagwa kipakin hiai thil ma ging ta ing ama nowa na sep hoi pen pan jesu ni tan pha in azo kim vek ding hi navek wa tung tang thu a ken hi chibang lung sim kani adik a hi kalung tang a ka hon ni ziakin kakolbut na te kakolbut na le tanchin hoi gup na le hi kip na thu a happy na ka tan pi te na hi vek u hi Chris Jesu happy na no ngi nge a no ka hon ngai ma chi pathian in a hon thei pi hi no te thei na le thi kak na to ki thwa it na a na khan sem na ding un kathum hi huchi a thil hoi pian na dei wa Chris ni a siang thole dembe a na om thei na ding u le pathian thupi na le pa toy na ding a Chris Jesu zia ka hong om dik na ga te nadim thei na ding un Paul suang kulta na zekte unaw te o tu in katung a thil hong tung te tanchin hoi a khan na dia hong tung a hi u chi in na thei u kadi hu chi in pi veng Paul ting ting le adang ting ting kyang a Christia ka kolbun ka hi chi a chiang ta hi ka kolbun bu na a kipan a to pa mo na nei in a unaw te la ka tam pi te law lo a pathian tu thu gen ding in nak pi tak in a hon hang san de in a hong hang san de ta u hi hian khaten hazat na ziak le thang pai na ziakin Chris atang ko pi wa hian khaten hoi asak ziakun again u Paul khaten it na zekin tanchin hoi dikdan gen dia om ka hi dan thei in again u hi himale Paul dang in hir ki khen na ding in Chris atang ko pi wa atak tak hilo in kakol bu na a ka thuak na be lab tum in bang apoya kong bang kim a Chris aki gen hiak phot le him hi in atak hitale huai a kakipak hi a hi kakipak zel lai ding hi Chris a hin na le sina na thum na te u le Jesu Chris kha pan pi na ziakin hiai kaswa tak na hong suak ding chi ka thei hi kagin tak tak na le kalamet na bang ma a ka hi zoom in ka om ki hial dia himale a hi gi ge sa ma bang in tu in leng ka hin na hiam ka si na hiam in ka pumpi a hang san na kim to Chris hi let ina om nge ding hi ke a ding in zo hin Chris a hiya wan si leng pun na hi himale sa a hin katan ding hitale ke a ding in sepgim ga tampi swana ding a hi hinapi in katel ding pen ka thei ke ni kalte in ham hai tak in ka om hi pahimang a Chris kyang a om ut na kani a huaila nak pi tak in a hoi zonga la himale no te ziakin sa a om phot aki phamo zo hi uchi in hiai gin na kani ziakin ka om phot ding chi ka thei gin na an na khan let na ding u le nekipa na ding un navek walak a ka om phot ding hi huchi a na kyang wa ka hong pai non ding zia ka Chris Jesu na suan na ding u tam sem ke a na nei na ding un na omda nu Chris tan chin hoi to kituak sak phot un hong ho a no hong bu hiam a hi ke le ka om lo a leng kha khat a na on na din kip dan u le lung sim khat nei a tan chin hoi thugin a na pan dan u na tan chin u ka zak thei na ding in huan bang ma a na mel ma te u hi law in om ke un huai amau a ding in man na ding kichet na til tak a hi a hima le no a ding in hot dam na ding kichet na a hi huai pathian a ki pan a hi huai hiai tu no te a ding in phal a hi ta
Chris ging tate kya hilo in ama aziakin na thuak sam ding u keima a namu ule nazaku huai kido nama na do ding u ahi